Gach bliain, jinan na míle duine fástaí an cinú cróga chun filleadh an oideachas firimúil. Tá sé de cheart é gach saoránach an éireann fháil a bheith acu ar an oideachas. Is cum a cén stáid an bhfuil an síl acu. Seo an tam I mo héal agus an sláinte a gom. Rudaí a dhéanamh dom féin. Níl an afáil ar an faoin chuí ar aidir rudaí macha mo héal ach bháil me rathan in chéim a hastal me bhain samach. Cuid acu ag freistal ar an gcoláiste den chéad uair. I'd never thought that I'd do college, because I think I failed my leaving cert. I was born as any Palestinian Syrian as a refugee. No cé níos acu. Bhí mé 60 bliain d'aois ar an dara lá de bhí anar. Cuid acu ag fólia meas an nua. My only goal was to get your leaving cert, get out of school, get a job, and never look back on education. Idir fad I thuirt aia ar an núláin hain. Ní fuair bhan mín tuairt bhíos ar fud na háit. Níor is gom cad bhíos gan dhéanamh. What are the options for childminding and all this? There's nothing there. There's absolutely nothing. Fad is a bhfuil siad ag riar a síl hain. Tuesdays and Wednesdays are my late days. Why though? Fólamíonn siad nach núnan an doras san oideachas I riamh. Nuair a shiúlann siad an Cosán Aibí.